Miss Powdam Yang Kwai Kipu, Tam Kumana Tram Oxavan and Kurumzari. Nasigi, Moroba Powda, Yam Yaning Bapamas in Kanganaba, Sarkar Talibra Haiba, digital platform Amadi, YouTube channel Ama, AICC, Manipur in Charge, Bhakta Sarandasna, Hadokre. Manipur Hoki Bapun Kurmarida, Mio Yankagi Mapan Nona, COVID-19 positive over Kanakre, Mio Anina Lake Dre. Emily Dingwana, Santipur Community Hall Amadi, Kumlo, Sifai, Maira Sang, Nasi Sangakre. Loinana, one time Mary Hainami Tonba, Wari Masagi, Larikama, Nasi, Kongo from Punk. Logic Mapung Webau, Lobby the Sea. Lengak Asibul Singlibat, Minister and Birena, Hodokiba, CM the High Sea Highway Scheme, a sea. Lengak Asinakai, Power Mamutana, Kanglabage, Miami, Aningba Pamba, Kunong Sada Sing, Kanganaba, MPCC Nasu, Sarkar Talibra Haiba digital platform Amadi YouTube channel among Nasi, Hanagi Lok Sabagi MP Amadi AICC Manipur in charge Bhakta Sarandas Nangasi, Congress Bhavangi, the Shankashing Media Center Pangto Patrom the Hangdokre. Sarkar Talibra Haiba digital platform Asi Hangdoki Thoram Aduda MPCC President and Local Vice President Amadi Media in charge KH Devavarta Secretary Organization Tirotamana Singba Yokasu Saruyaki. Scheme Masibu Hangdok Laduna AICC Manipur in charge Bhakta Sarandasna Fono Kibada Manipur Minister N. Brianna Lusingba Sahimani Makai Asida Paikat Liva Scheme Sing Amasung Asi Rules of Business Government of Manipur Ge Article Number Ama Taruki Makada Paikat Kadavani Niyamagi Aningba Pamba Amada Hector Tawaya the Haibasi Manipur Gi CM the Kangdabra Sarkar Asina Toning with the Toduna Lady Nasi Pawa Lengak Asina Corruption Towa Officer Amata Serak we were Tangladri. Tamu Shingamia with Tabak Towa, Thousand Brinda, Gumbadi, Namtadu Tambire, Manipur Tangleri issues sing transparency, Lena Tabak Togri. Nasi launched about digital platform Asina, Manipur Miam da BJP Lenga Paikat Liba scheme sing Asi, Apapata Nainabada, Sound Mating, Wairagani. The grievance which they have given to the program of the Chief Minister under this CM the IC program, and nothing has been done so far. They can communicate to us, and the phrase grievance also they can communicate to us through this number, and our team will do the needful to highlight their views, to arrest the attention of the government, and to systematically bring about the performance of this present government on the public issue. Taramadu Saruyakiba MPCC Vice President Oiwa Case Devavartana Fono Kibada Sarkar Asina Paikaliba Go to Hills Go to Hills Amadi CM the High Sea Highway Scheme Asi Kanana Libage Amadi Tapum Topa Asigum Sing Asigi Matanga Miyangi Oiba Aningba Pamasing Pondok Nava digital platform Asi Miyangi Namu Yanga Hangdok Twini Hike. Hariba digital platform Asigi phone number 8696969211 da call to Yagani, Loinana, English somebody Manipuri the Wari Shanaba Yagani, Loinana, Langak Asigi, Asoiva Kayasu, Miam the Kangalagani. Rules of law Levak Nina Law Satpa Yananaba, Masika Kaidanaba, platform Asi, Hoduk Bani Hainasu, Mahankondoke. Rules of law, we rule. Law do not rule of a country, and me animal at the Eisenhower. Madam, the me animal at the Target, Minister Amana Tarumba, Amana Matarumba, Hay Tungalapa, Amana, Atopa party, and a Paiva, not a Minister, Silapuka, the Madu, a heck, but the Takum Ballet in the same, Masi Constitution, the period was Sangidangi, Away, clauses since the rights in the Madu Tapea, the Mahatana, Sataka de Hadley. A queen was a very Takum, the Malapagi. Dictatorial over the Sarkar Malap, but on any but of say, Masi, when a Hamzeri, Quiggy, Ziki, Sarkar Tabi Bra, Quitari Bra, Sarkar Tari Bra, Hama Hangi.
Malemda COVID-19 laichat sandokpa haju lepa leitri Manipur gi oinasu ahokiba pung kunmarida miyo yankhagi mathoi nona COVID positive oiba tengna khri miyo anina leikidre pungpham masida apunba miyo lising aniga supna kunithoi COVID test tauki maduda miyo yankhai mathoi COVID positive oirambadagi ngasi COVID positive oibagi sang sada aniga dasmik manga yauki State asigi oina COVID laichat sandokpa horukpadagi ngasi phawda apunba miyo lak amaga lising kunga mari satruka kunthra mapan COVID positive oikri miyo lising amaga samapan yankhai manga na laichat asina maram oiraga leikidre Kaksing district oina haukuba pung kunmarida district asida hangliba COVID testing center singda apunba miyo nipuguni thoi COVID test tauki positive oiba media yaukide ngasi test taukiba singadu lengak na salaiba COVID test tauphamda Taraga Nipan Jivan Hospital da Tara Mapan Amadi Ima Hospital da Mangani Haina District Surveillance Officer Kaksing Dr. Kesho Singh Marangthem gi report amada palle Malem Pumbagi oina COVID positive oiba punba migi masing koti kun manga lak yankhain thoi lising humpu satruka nipu taruk sukre mioi lak yankhai ma thoi lising kunthra hum doi chahum supna mapan na leikidre aduga mioi koti kun hum doi lak taret lising nipu taret chama humdra ka taruk narambadagi farakre Laichat asing saiteng phangduna maleng manungda COVID positive case masing khwaidagi yamba han balipak asi case koti mari lak mafu mathoi lising humpu mathoi sahumga humra tre thengnaduna United States of America na oiri India na case koti ahum lak nifu mari lising humpu taruka sanga maudraga nipan thengnaduna ani subada amade Brazil na positive case koti ani lak traga mapan lising humpu manga satruka mafu mari thengnaduna ahum suba the lady India ki oina de COVID positive case khwaidagi yamna thengnaba state asai Maharashtra ni state asida positive case lak humbu ga taruk lising kun ga manga sani pan ga humdra ni thoi thengna khre Kerala na case lak yankhai lising humdra ga ma thoi sama kunthra ma thengna duna ani suba amade Karnataka na case lak kun ga mapan lising mawdra ga ni thoi sani ga humdra taruk thengna duna ahum suba positive case khwaidagi yamba state oiri Lakadar Sahi 2022 gi angan Sarukta Pangthuk Kadoriba Traithoi Suba Manipur Assembly election da Hyanglam Kendra da Mikhal Thenganaba Sem Sariba Nomaitem Sanjay Ngasi National People's Party NPP de Yaukre Nomaitem Sanjay Ngasi Ayuk NPP gi National President Oidiba Meghalaya gi Minister Sri Conrad ke Sangmana Silong da Leiba Mahaki Minister gi Bangalore da Taramna Oktuna NPP da Yaukibani Nomaitem Sanjay na ngasi NPP da yaukiba aduga mari leinana mahangna phonokpada Hyanglam Kendra da amasung Manipur da party asina sauna mai paknaba angamba thakta honagani mahangna Kendra sigi praja miyam amasung mahaki apamba matung ina mahangna NPP da yaubani aduna hojik miyam amasung party ki yaiphanaba hanba leitana honagani haike ningsingbi yai Nomaitem Sanjay na hana Lok Janshakti party ki Manipur state ki vice president oirambadagi party ki LJP gi symbol ECI na freeze tawkibadagi LJP dagi hawkiba irai numita resign tawkibani haina loinana Hyanglam Kendra gi miyam ga tanraba matungda afaba party amada yaurgani haina phonukpasu laikhrabani vote maya yoksilakpagi vote khomnaba development ki thabak thorum sing paikhatpanate COVID-19 na pending leheluraba thabak thorum sing hawjikti COVID khara saparakpadagi development thabak sing makha sathrakpani wahum asi Sengmai Kendra gi MLA Haikam Dingona ngasi Kendra sigi manung chana leiba Kanto Santipur Community Hall amadi Phumlok Siphai Maira Sangabagi thorum amaga mari leinana phongdokhibani nomutada mafam anida tongan ba development thabak ani sangakhiba sida apen ba phongdokladuna MLA na makha tarno haikibada Karigumba Malem gi pandemic oirba corona laichat asi Lairamdravadi Sengmai Kendra asi asuki matik Sakhut pagi ahongba lakle haibasi miyamna khangnaramgadabani miyamgi seba tawdaba yade khanduna COVID ki akanba pandemic manungda miyamna mapan thokpa kinaraba COVID ki akiba marakta thawai khubak haptuna Kendra asigi COVID warrior group ka kusamnaraga akiba kaya thadokuna Sengmai Kendra gi kungang khuding yumthong khuding RAT test tohanki adutanatuna Chokthaba naidana COVID vaccination su paksana Imphal West disiga kusamnaduna Sengmai Kendra da kapayaraba mipum tingna first dose COVID vaccination kapthoknaba senke madugi mayek lalba khudam de kungangi club organization amadi COVID test force singna sakini haike
असिगुम्बा होनजमन असिना मणिपुर RAT टेस्ट अमदी फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीनेशन दा सेमाई केंद्र मांगजिन थाना चटपा अखोइना पाउचे सिंग रेडियो दा कयारक थेंगनखरबनी अमदी ताखरबनी मसिदनतना कंटेनमेंट जोन गी युमथोंग लिसिंग मापन हेनबदा दनाई ओइना अंगंबा चाना थकनबा असा थक कया येंदुना सोक्थबा नाइदना कोविड मनुंगदसु मियांगी सेवा तौकी हाइना फोंदोखे MLA na sangabi thorum lorba matungda khurkhul फुमलो ताबा स्पेनिंग मिल की लंबी ब्लैक टॉपिंग तौगदबा अमदी फुमलो सिफाइदा सागलिबा क्लब बिल्डिंग अमदी कांतो की ब्लैक टॉपिंग तौरिबा मफम सिंगदसु सत्तुना यंगसिन के लोनेना अथुबा मतमदा केंद्र सिगी अतै डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कयासु मथंग मनाव नाइना संगागनि हाइना लाउथोखे गसिगी थोरम सिंग अदुदा मैंगलंजिंग ZP के सोदेव सिंह खुरखुल प्रधान आई शांत सिंह कांतो की वार्ड मेंबर अमदी फुमलो की वार्ड मेंबर सिंसु सरुक याखे असम राइफल्स लेपन सत्रकपा लंदन सिगी मियाम द मतेंग पीबगी थबक की मखा सत्रकपा ओइना ngasi नेशनल इपिलेप्सी डे थोरंग मरी लेना संसद बटालियन IGAR साउथ की मियाम मखादा कमजोंग डिस्ट्रिक्ट की अलांग विलेज द मेडिकल कैंप अमा पांगथोखरे मेडिकल कैंप अदु खुल्लदुगी लायंबगी खुदोंचाबा फंगद्रिबा खुंजासिंगदा हक्सेलगी टेंगबांग पिननबगी सिनबनी असम राइफल्स की मेडिकल टीम अदुना मफम अदुगी खुंजासिंगी हक्सांगी फिवम चेक तौबगा लोइना अरुबा लैनाना नारंबा मियोइसिंग सिविल हॉस्पिटल दा मखाताना कुपना येंगनबगीदमक रिफर तौकी ngasi पांगथोखिबा मेडिकल कैंप अदुदा असम राइफल्स की माइकेदगी खुंजासिंगदा दरकार ओइबा हिदाक लांथकसिंगसु येंथोकी हौकिबा सही 2015 दा आईबी येंखोम इंदिरान इबा वारी मचा त्रानिथोय यावबा लाइरिक लुहोंगनरोय बु नहोना NB कोनजेंगबना इंग्लिश टू ट्रांसलेट तौरबा वोंट आई मेरी हाइना मिंगथोनबा वारी मचागी लाइरिक अमा ngasi हौनब मतुंग इना सीवेब्स मणिपुरना पब्लिश तौदुना थवाल अवांग लेकाइदा लेबा आईबी असिगी युमदा फोंखरे लाइक फोंगी थरम अदुदा मणिपुर साहित्य समिति थवाली प्रेसिडेंट रिटायर्ड विंग कमांडर AD सिंह ना अथोब मिटोंग सीवेब्स मणिपुर की प्रेसिडेंट S टोमना थरम मपु अदुगा मणिपुर साहित्य परिषद थवाल डिस्ट्रिक्ट वांगजिंग की प्रेसिडेंट M राजेंद्र अमदी ट्रांसलेटर NB कोनजेंगबना अखनब मिठुंगनन सिंह ओइदुना सरुक याखे थरंग मरी लेनना अथोब मिठुंगी वारुल पीरदुना मणिपुर साहित्य समिति थवाल की प्रेसिडेंट रिटायर्ड विंग कमांडर AD सिंह ना हाइकिबदा ngasi मणिपुरदा लेरिबा सकनारिबा आइबा कयाना इरिबा फजरबा लाइरिक कया से ngalain पुंबना खंगबा लोनदा ट्रांसलेट तौदुना हेना साउथोकना खंगहनबा मतम ओइरे मणिपुर की मियामनसु आइबसिंगबु हेना पुनिंग थौगतपिबा तंगाइ फते हाइखि मणिपुरी इबा फजरबा पोसिंजे ट्रांसलेटर याउद्रगदि मैम थुमंगमोदे खुदेंगे बचबा लाइक मचा सुत चावनी हबक फेटना ऑस्ट्रेलिया पाकटकोपा इबा इंग्लिश अब 10 minutes वर्ल्ड इंग्लिश पाने पनबा याबदि आईबी वाई इंदिराना ngasi फाउदा कंगलबा सेंही मयाल मंगलैबा की मंगलान पुंसी खोंसत्ता थमोइगी लंगला इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ सर्जन लमदनबा अमदी लुहोंगदरोय हाइबा मियामना सकखंगलबा सैरेंग अमदी वारी मचागी लाइरिक सिंग असि फोंगख्रबनी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मिशन प्रजा हाट की मायोक्ता जम्मूदा अकनबा प्रोटेस्ट अमा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ना लुसिंगर संगसिनख्रे लैखिदबसिंग हक्सांगसिंग अदु इमुंग मनुंगदा सिननबसु डिमांड तौके निंगथौकाबा नुमिता एंटी टेरर ऑपरेशन मनुंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मिशन मनि यावना मियोय मरी कापना हाटके पुलिस न पीबा रिपोर्टर पाकिस्तानी टेररिस्ट हाइदर अमदी महाकी लोकल एसोसिएट मोहम्मद आमिर गा लोइनना मिशन मनि सिक्योरिटी ना हाटके थौदोक अदु इलीगल कॉल सेंटर लेबा हाइदरपोरा लोकेलिटी दा थोकिबनि हाइरी मिशन ने हाइरिबा मुदासिर गुल कौवा लैखिद्रबा मियोय टेररिस्ट सिंग थबक तौमिनबनी हाइना IGP काश्मीर रेंज विजय कुमार हाइके अतोपा लैखिद्रबा मियोय अल्ताफ भटना कॉल सेंटर अदुगी मपुनी हाइके
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯨ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯗꯔꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ PDPꯒꯤ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯃꯦꯟꯅ ꯊꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Indian Space Research Organization थादोरपा सेरोगी मतुंग इना नुमित की मार्च तक सरुक अमग 10.5 ओइबा एजिंग स्टार अमदा कोइदुन लैबा एक्सोप्लैनेट अमा फंगले हारी थिजिनबगी थबक अदु अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ना तौबनि हारी डिस्कवरी की थबक अदु इंडिया की ओइनदी अहानबो ओइबा PRL अहमदाबाद रेडियल वेलोसिटी अबु स्काई रिसर्च ऑप्टिकल फाइबर फेड स्पेक्ट्रोग्राफ सिनरगनी एक्सोप्लैनेट अदु माउंट अबू ऑब्जर्वेटरी दा PRL की मीटर अमग 10.2 चावबा टेलीस्कोप ता उबनि हाइरी एक्सोप्लैनेट अदु की मेजरमेंट अदु 2020 की दिसंबर अमदी 2021 की अप्रैल मनब्रत तौखिबनी स्टार अदु HD 82139 हाइना हेनरी ड्राइपर कैटलॉग ता लई अदुगा टेस्ट कैटलॉग तना TOI 1789 हाइना लई हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउ अमन पिजरी याम की अनिंग बापा मसिंग खंगनबा सरकार तारिब्रा हाइबा डिजिटल प्लेटफॉर्म अमदी YouTube चैनल अमा AICC की मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास ना हदोखरे मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरिदा मियोय यांखगी मापन नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे मियोय अनिना लैखिद्रे MLA दिंगोना शांतिपुर कम्युनिटी हॉल अमदी कुमलो सिफाई मैरा संघ मसी संगाख्रे लोनेना वन आई मेरी हाइन मिथोनबा वरी मसागी लाइफ अमा नसी फोंगु फ्रॉम पाक नसी गिदी पौदम सनुक्सबा मतांग से लोजरे मियामबु अमुक हना खुरुमजित